Yılmaz. En bakçı Mısır'ı şu kıyamet. Yüzü kıyamet Cenab-ı Zeynep dedi. Babını bir aynı pano. Kabarca. Su diyemez mi? Kuskata çubakara sağdı. Cenab-ı Zeynep sen gelin muğdu mu? Kendisi. سواب باپت یہ نمائی شدیت امام آپ کرنا خدایا سالی کرو گری کے باہر رحمان آمین تازے گزرے یدغام سندر یت علاقہ سندر پرسیت دو حسبت ویس یت شمس پت ویس آسن خدایا پنی جوار رحمت کنی تک سالی کرو گری کے باہر رحمان آمین احسان نکر حج بیت اللہ روزی آمین احسان نکر صدحن معصومن زیارت نصیب آمین یہ مجلس ہنچی خدایا قسم یمن یتشوک خدایا یمن کر جلدی شام زیارت نصیب آمین پروردگارا شفیع البی جناب زینب سلام اللہ یستد شام چمن مردفن شر آزد تنها آزد مسافر خدایا جلدی کر جناب زینب زیارت نصیب پروردگارا یمین بندے کی تماش دعا کو عباس حضرت عباس علیہ السلام سائر نہنگیہ کہا جاتا اور ربا دوزدار باید ہدہا جاتا اور ربا یہ بگامچ سائر قومچ پرت کورک تھون بجہتا آبا کوئی مائلن کر مسان پرد پوشی یہ من کچھ کھالی خدایا شفیون میں علی حسن کھالی منزل یا یہ وہی کرو کچھ آباد یہ وہی کرو اولاد صالح عطا پروردگارا پرواس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سانن گنہن کر گزرا از نار جہنم کر آزاد بہشت کر نصیب شفاعت محمد آل محمد کر نصیب پروردگارا آفتاب کرن روشن آفتاب کرن روشن دنیا اسمزی یت مسلمان پر ظلم یا اللہ تہد ظلم ظالم کر دفع تمن کر فتح و نصرت عطا ببرکت صلوات اللہم صلی اللہ محمد شٹھا پرول شٹھا ودو جنان زہرا
سلام اللہ علیہ کریمی سون آغاز بیٹھے ونکتا ہے ودن تو پارن کو آمین حالانکہ اگر نمبر پارن تی ضرورت ہے تکیاز کان چشمہ چھنیتت یم نزن اوشخور وان دعا باپت پاریم آخ زمصر باس یقینا کربلاس یوس پھر چھو لگا سوچ جناب زینب سلام اللہ علیہ سن سیتی خدا وات میں لو جلدی تسنزی قبر پہ آمین میسم سبد حیران عرض کرنا آگے کیاز مدہ کیاز پرن بمر سب فرمونس اگر میان مدہ پرک یہ حاکم کری قتل یہ ماری اگر سب پرک تیل ماری نکے زند روزک مولا سن یہ فرمانون میسم تمارز گو جوئی جوئی اوش جوئی عرض کرنا آگا میں کیا سو زندگی بکار یتمزن چون مدہ آئیس اللہم صلی علی محمد اے مولا بکر فخر پھاش کورسی پر خسن تیج پھاش کورسی پر گاس علی علی کرا اللہم صلی علی محمد آج وچھو اگر ایتت کا زوارہ آئیسی مسجد کوفہ سیدی سنی چھو انسون روزہ ایک میسم تمام یہ چھو سو میسم یس مولا سنیس محبت اسمز زبان تی آئی ژٹن بازو تی آئی ژٹن پائی مبارک تی آئی ژٹن مگر پرواہ کرن یوتن شاہ اس کھسان توتان اس علی علی بوزو میں عجیب جملہ آج یہ زیارتش کتاب چھ پڑھن دپان چھ ییٚلہِ گژھکھ میسم تمارس اگر کوٹھن آسی دود یم کوٹھ لٲگۍ زِ أمۍ سٕنٛدِس ذٔریعس پتہٕ کٔرۍ زِ یا علی یا علی یا علی
دٲدِس گژھان دوا حالانکہ اگر نشب گژھو مولا سٕنٛدِس روزس منٛز تتہِ تہِ چھُ دٲدِس زیارتٕچ کِتابہِ منٛز یہِ چھُنہٕ کُنی لیکھِتھ پنٕنۍ کوٚٹھۍ لٲگِو مگر أمۍ سٕنٛدِس دربارس منٛز وجہ تِکیازِ یوٚتانۍ شاہ اوسُس کھسان یوٚتانۍ شاہ اوسُس وسان توٚتانۍ اوس علی علی مولانا ووٚنُس وَلہٕ مے صٲب وَلہٕ بہٕ ہاوٕ دُنیاہس میٛانہِ مدا خان کیٛاہ طاقت چھِ تھاوان Muhammad
الزهراء سلام الله عليها. تبوزو اخ وصیت یہ کہ یا علی یل میں دفن کروں میانہ قبر پہ ٹھہرو پرسمس یا زہرا کیا تبوزو جواب دبس بچس قبر کھوچان علماء ویسنام آیت اللہ جواد عاملی فرما آخشی جناب زہرا سے فکر تارا کیا قبر تھے جہ ہمیشہ یار بیشے یسان سے ولایت امامت فکر تاری کت کن یقینا تھے ات کن سے امید امیر المومنین اسنش بس زہرا تچھس امید اٹھاوا صلی اللہ محمد یا چی زہرا سنتی امام انہیں قبر وسان تچھے فاطمہ زہرا ایسی ولایتک تک امامتک پیغامی دیوا توجہ علماء ونان جناب زہرا سن دل مبارک چھو پھلا یہ لکھا یا علی چھو تکیازی جناب زہرا سوز دل تم گمت سکھا یہ مولا گراو وچھن ونان دمس یا زہرا تو کیا ونان دمس سلمانن ون پہچون وی مدینی لوگ سلام تکارا مولا چھو پتھر چھنس یا زہرا سلام کرنک شک منا بشک سلام کرا چھن جواب دوا کی چھو پنی زندگی مز اس فاطمہ زہرا علی مولا سنزی تنہائی ودا مگر تو پت اس مولا لائل نور پکان توائی جوتائی جناب زہرا آس امیر المومنین سنگ یم مصیبت یس ظلم یوس رس رس مولا برداشت مگر یہ فاطمہ زہرا یہ دنیا گئی یعنی تو ایسان پرسبت پاشو کنی کتاب مز یا کنی علمس نش بوزمت کنی جہادس مز پیو پتھر امیر المومنین کنی جائے مگر یعنی یہ بوزم زہرا گئی یہ دنیا کتاب مش لیکن مولا پیو پچکی پتھر چھپانے کی کیا صحاب جناب زہرا کیا صحاب لہذا جناب زہرا سن دل مبارک کرو شہادس پرو یہ مصرائے کے ساری یتائن زند چھستتائن علی علی کر پانو دام دم شاسد مدحوک دم دم
على محمد وآل محمد. خدایا شفیع جناب زہرا سلام اللہ علیہا یہ سون پرن کرز قبول قدیر کھم بھائی دین نچی جو یہ آبو ولایت مابو بیٹونا سوال کرے تیلے وسا انمرو دین جوئی خوشک آتوسنا آبو ہاں خوشک کیا عنوان یعنی دین وادنو رسول خدای مگر مکمل آسنچ مہر تراؤن ون پرور یہ خاطر اس خدای من کنت مولا صلی علی محمد. قول قدیر اسمت یہ اعلان سپد قدیر کھم بڑی دین نچی چوئی آبو ولایت ماں صلی علی محمد. خدایا شفیچی ہوئی جناب آخ رحمت جی جویا پھر کا عذیت مائیس کن بھائی رول علم کئی آبو کوثر میر یہ چھو بائیدل علم سو میدان یت میدان اسمر سو چاہوس یمز آب خان خطر رسول خدایان سوز امیرن امی برہن اس اصحاب گوئی یام تم دلو اس تراوان تورس نائے خسان مگر یہ مولا امیر المومنین کو ذوالفقار کڑن امپت پرن اللہ تراونات شہس مز ووٹ اوتان وس نار کھسان مگر یہ جنابن ووٹ تراون چھت گسان الامان 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 صاحب صاحب کران عرض یا رسول اللہ اشو باسان علی علیہ السلام ما گو مار دبنک نہ ات شہس پٹرس جنن حکومت یہ تمنی جنن علی مولا کلم پرناوا صلی علی محمد وآل محمد. خیر العلم کئی آبو کوثرک میر یس پگا حوض کوثرس پہ پنن دوستن آب کوثر سید کئی سیراب انشاءاللہ. صلی علی محمد. بس جناب زہرا روز نوراجی آنکھ برخاست کروں صرف ان باپت تاکہ نظر ترائی فاطمہ زہرا کیا پڑھوں مصر دام دم شاہ سند مدہک دم دم یوتان میں ٹھہرے یہ چھو مصحف بنا مگر یہ روز عاشورہ جناب زینب آئی امام حسین اس بدنس پہ کیا دبنس یہ بس فکر طور تمس نوئی ضرورت یہ مانا بس ساری وعدہ نا دبنس انت اخی یا ابا عبداللہ چشکا میور بوئی حسین بھائی حسینہ لجیا زینب بلائی یہ نا یہ گمان گسی سے کربلا کیا روز کربلا اسمس نا یہ نس بیکس بیرون چھے واد کیا واد سی یہ تایم بس زند چھس گر واد ناو یہ تایم بٹھائے جناب زینب بنور وقت شہادت دبائیو یہ گو یوتان میں ٹھہرے بلکہ آج دیر تک کامری پر شکزن تا چاہاز دکھزا حسینہ 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 خدایا یہ بروتائی پر شمود یہ مواد میں تک جلدی تک کامری پر کیسے یہ من کیسے پانے یہ احساس کہ جناب زینب کن کن چاہاز دے ودان من الشام قوم مرگر فقیر کرنا سپین اللہ
سیاہ صبر کرنا جناب زینب جناب زینب چھو قسم اگر نہ اور ونو یہ کتہ آو یہ وزن ات مضمونس یہ مے پورمت گۄڈنیتھ چھُنا پوٚرمُت یہ لایہِ کتہ آیو تۄہہِ سُہ وزن کتہِ اگر آز برٛونٛہہ 20 ؤری یہ مضمون وون سُہ وزن کتہِ تۄہہِ کیٛاہ پہچان یہ مضمونن ڈٲلۍ ٹھیک چھُ کٲنٛسہِ چھِ آواز نرم کٲنٛسہِ چھِ تھٔز مگر بالکل یِمن چھِ مِثمن شکلٕے غالب سُہ وزنٕے چھُنہٕ وۄنۍ گژھان نظرِ یِتھ کٔنۍ تُل اسہِ خوٗن کوٚڑ تہٕ تمہِ ساتہٕ چھو تۄہہِ پَیی کٲنٛسہِ اوس نہٕ یادٕے ایسا قدر کٔرِو اتھ کٔرِو رٲچھ کٔرِو یِمن ماسٮ۪ن رٲچھ کٔرِو حضرت زہرا روزِ ممکن جو بزرگس تہ آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ پَیی یہ روزِ سیاہ مگر اگر جوانس بہٕ لفظ اکھ وَنہٕ یکدم ترس فکر تازے اوس اوترٕ آفتابس گرہُن ییٚلہِ آفتابس گرہُن چھُ آسان اتھ چھِ وَنان روزِ سیاہ انہِ گٹہِ کربلہُک دۄہ اوسا انہِ گٹہِ ہُنٛد دۄہ اَتہِ جواب دِیِو آفتاب کھوٚت نا آفتاب کھوٚت نہٕ حظ مےٚ ؤنِو حظ کھوٚت آفتاب تیٚلہِ کیٛازِ چھُ روزِ سیاہ جناب زینب آفتاب پیوٚو لوٗسِتھ تَوَے ووٚنُم جناب زینب نہِ خٲطرٕ چھُ یہِ دۄہ روزِ سیاہ کر پیوٚو لوٗسِتھ جناب زینب سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚلہِ شُرن بُرکٕنۍ اوس ساروی کھۄتہٕ سخت جناب زینب سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚلہِ شُمرن بُرکٕنۍ اوس وۄنۍ ٲسِو نا تُہۍ بوزان کوپھ أنِکھ یکدم أنِکھ نہٕ کوپھ کینٛہہ نہ کوپھ نٮ۪بر چھِ مسجد اکھ زوارن چھِ پتہ اتھ چھِ ونان مسجد سہلا یا مسجد سہلاس برونٛہہ چھِ مسجد حنانا مسجد حنانس منٛز چھِ نشاندی دپان ییٚتٮ۪تھ تھوٚوُکھ راتس سرِ یِمو ییٚلہِ ووت کوپھ جناب زینب امی وِزِ ٲس راتھ جناب زینبن کوٚر الحمدُاللہ دوٚپُن خۄدایا انہِ گٹہِ چھِ مےٚ وٕچھ نہٕ یتھ انہِ گٹہِ منٛز کٕہٕنۍ وۄنۍ چھِ جناب زینب حمدٕے پران تانہِ آواز ابن زیادن کوٚر حُکُم یِم تھٲیِو کوپھ نٮ۪بر پگاہ ییٚلہِ آفتاب کھسہِ تمے وِزِ ووٚن جناب زینب دوٚپمس ابن زیاد کیٛازِ دوٚپُن بہٕ چھُس یژھان علی مرتضیٰ پھیرِ قبرِ منٛز لرِ لرِ پھیرِ قبرِ منٛز کمہِ ساتہٕ پھیرِ لرِ لرِ ییٚلہِ کوپھٕکۍ وٕچھن بیٛٲرۍ نا جناب زینب یہے گوٚو روزِ سیاہ یہے گوٚو مدمن شاہ توے ونان ذاکر پیش آو جناب
तस पे जनाब ज़ैनब लेल करा मगर न लय यम लेल करा
تقول بيان بان يجمع كوش بيامار صوم يمن بيامار تمن بيامار زند كل
جو کر کیا